kimwe mu rutonde rw'ibihugu byakimaze mu bijyanye n'ubukungu ku isi. Uraza gutangazwa na bimwe mu bihugu bibuze gusanga kuri uru rutonde, kimwe n'uko bibuze gutangazwa na kimwe mu bihugu utabibuze kumvaho kandi wabukeneye. Uhaye ikaze. Ubundi kuva isi yaremwa ntabwo ari ibintu byoroshye mu gihugu cyacu mu mwanya w'ibihugu byakimaze ku isi mu bijyanye n'ubukungu. Tudatinze ku mwanya wa 20 turahasanga igihugu cya Suwede. Suwede ni kimwe mu bihugu biyobowe n'ubwami kugeza na n'ubu, ariko ni kimwe mu bihugu bitunze ndetse byakimaze mu bijyanye n'ubukungu ku isi, kuko kiri ku mwanya wa 20 mu bihugu bikize cyane ku isi. Igihugu cya Suwede gituwe n'abaturage miliyoni 10 zirenga za population cyangwa se z'abaturage. Buri munyasuwede mu bijyanye n'umushahara ku kwezi, buri munyasuwede abarirwa arenga ibihumbi 280 by'amadolari y'abanyamerika y'umushahara wa buri muturage wese utuye igihugu cya Suwede. Iki gihugu kikaba kiri ku mwanya wa 20 mu bihugu bikize cyane ku isi ubu tuvugana. Ku mwanya wa 19 turahasanga igihugu cy'Ubudage. Ubudage ni igihugu gituwe na population y'abarenga miliyoni 21. Igihugu cy'Ubudage gituwe n'abarenga miliyoni 21. Igihugu cy'Ubudage kandi buri muturage wacyo wese abarirwa umushahara ku kwezi urenga amadolari 3,722. Urumva ko Ubudage ni kimwe mu bihugu byakimaze mu bijyanye n'ubukungu. Ku mwanya wa 18 turahasanga igihugu cya Andorra. Ni bimwe mu bihugu abantu batagiye banazi ko bikiba ku isi, ariko nyamara byarakimaze mu bijyanye n'ubukungu. Andorra, igihugu gikize cyane ku isi ndetse kikaba kiri ku mwanya wa 18. Buri muturage wacyo abarirwa arenga ibihumbi 560 buri kwezi by'amadolari y'umushahara. Urumva ko ni kimwe mu bihugu byakimaze kuri iyi isi yacu dutuye mu bijyanye n'ubukungu. Ku mwanya wa 17 turahasanga igihugu cya Australia. Australia ni igihugu gituwe na miliyoni icyenda z'abaturage. Ntabwo gituwe ugereranyije n'ibindi bihugu. Buri munya-Australia wese uri ku butaka bwa Australia abarirwa umushahara urenga ibihumbi 3,250 by'amadolari y'amanyamerika buri kwezi nk'umushahara. Urumva ko iki gihugu nacyo kiri kumwe n'ibihugu byakimaze hano ku isi. Ku mwanya wa 16 turahasanga igihugu cya Iceland. Iceland ni kimwe mu bihugu nabyo byakimaze mu bijyanye n'ubukungu ku isi yacu dutuye. Ubu tuvugana Iceland ituwe na miliyoni 3,419. Ariko ni kimwe mu bihugu byakimaze mu bijyanye n'ubukungu, kubera ko umunya-Iceland wese abarirwa amadolari y'umushahara wa buri kwezi arenga ibihumbi 5,622 buri kwezi. Aya mafaranga hari uwo wayaha muri iki gihugu cyacu dutuye akaguhindurira ubuzima, niyo wayamuha rimwe mu buzima. Ku mwanya wa 15 turahasanga igihugu cya Denmark. Igihugu cya Denmark ni kimwe mu bihugu nabyo bikize cyane kuko kiri ku mwanya wa 15 mu bihugu 20 bikize cyane ku isi yacu dutuye. Ubwami bwa Denmark buri ku mwanya wa 15 nyine mu bihugu byakimaze mu bijyanye n'ubukungu, ndetse abaturage babyo bakaba babayeho neza mu bijyanye n'ubukungu. Abanya-Denmark cyangwa se abaturage bose batuye Denmark babarirwa kuri miliyoni zigera kuri 6. Buri munya-Denmark wese abarirwa umushahara ku kwezi w'amadolari arenga ibihumbi 6,495 nk'umushahara. Urumva ko iki gihugu nacyo ni kimwe mu bihugu byakimaze mu bijyanye n'ubukungu kuri iyi si yacu dutuye. Denmark ikindi wayimenyaho ni kimwe mu bihugu byiza mu bijyanye n'uburanga, kuko ni kimwe mu bihugu bigizwe ahanini n'amazi. Ku mwanya wa 14 turahasanga igihugu cya Netherland. Netherland ituwe n'abaturage barenga miliyoni
Taiwan ni kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi nubwo kitemerwa na bimwe mu bihugu bikomeye ku isi. Ku mwanya wa 12 turahasanga San Marino. Iki ni igihugu kiri mu Burayi gituwe n'abarenga miliyoni 3, ndetse iki ni kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi. Kiri ku mwanya wa 12 kandi ibihugu bikize cyane ku isi, kuko iki gihugu buri muturage wacyo wese abarirwa ibihumbi 8 n'amafaranga 29 buri kwezi y'amadolari y'amanyamerika nk'umushahara. Iki gihugu rwose ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi mu bijyanye n'ubukungu. Ku mwanya wa 11 turahasanga igihugu cya Hong Kong. Hong Kong ituwe n'abarenga miliyoni 7,700,000. Umunya Hong Kong wese uri ku butaka bwa Hong Kong abarirwa amadolari arenga 6,247 ku kwezi nk'umushahara. Urumva ko ari kimwe mu bihugu byakimaze mu bijyanye n'ubukungu ku isi tuvugana. Ku mwanya wa 10 turahasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi birabatangaje cyane kumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku mwanya wa 10 mu mwanya w'ibihugu 20 bikize cyane ku isi. Nyamara ni kimwe mu bihugu bifatwa nk'ibihugu bifite ifaranga rikomeye cyane ku isi. Ibijyanye n'amafaranga aremereye ku isi ibyo ntabwo nshaka ko tubyinjiramo kuko nzabakorera ikiganiro cyacyo cyihariye kibivugaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu tuvugana igizwe na leta 52, ikaba ituwe n'abaturage barenga miliyoni 339. Buri munyamerika wese uri ku butaka bwa Amerika abarirwa umushahara buri kwezi byibuze urenga 4,547 y'amadolari y'amanyamerika. Iki gihugu ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi binafite ifaranga riremereye ndetse rinakoreshwa mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ku isi. Mu mwanya wa 9 turahasanga igihugu cya Brunei. Iki gihugu gituwe n'abaturage 456,450. Nyamara buri muturage wese w'iki gihugu abarirwa 3,500 nk'umushahara wa buri kwezi. Igihugu cya Brunei icyo wakimenyaho ni kimwe mu bihugu byiza bigira ikirere cyiza, bikagira amazi ahanini meza akikije imijyi yacyo. Muri kaze tujye mu mwanya wa 8. Umwanya wa 8 w'igihugu gikize cyane ku isi turahasanga United Arab Emirates cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Izi leta zituwe n'abarenga miliyoni 9,900,000. Izi leta buri muturage wacyo wese uri ku butaka bw'iki gihugu abarirwa arenga ibihumbi 7 by'amadolari y'amanyamerika ku mushahara. Umwanya wa 7 w'igihugu gikize cyane ku isi kurusha ibindi mu bihugu 20 bikize igihugu cya Norway cyangwa se Norvège. Iki gihugu gituwe n'abarenga miliyoni 5,500,000. Gusa 14% by'abo baturage bose bagituye ni abimukira. Buri muturage wese uri ku butaka bwa Norway cyangwa se Norvège abarirwa umushahara ku kwezi w'amadolari 4,423. Iki nacyo ni kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi. Ku mwanya wa 6 turahasanga igihugu cya Switzerland. Iki gihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 9. Iki gihugu buri muturage wese uri ku butaka bwacyo abarirwa umushahara w'amadolari ku kwezi arenga 2,249. Urumva ko ari kimwe mu bihugu byakimaze, ni nayo mpamvu kiri ku mwanya wa 6 mu bihugu byakimaze mu bijyanye n'ubukungu ku isi. Ku mwanya wa 5 turahasanga igihugu cya Malawi. Iki ni kimwe mu bihugu biri ku mugabane wa Aziya, gituwe n'abaturage barenga miliyoni 690. Buri muturage wese utuye kino gihugu abarirwa amadolari arenga ibihumbi 10 by'amadolari ku kwezi. Tudatinze reka